aqasha imoto ezomhambisa lapha namagida ngoma u10 abaholele mhlawumbe 1000 agcina sale no 5000 kodwa konke lokho thu hayi simbizile usubani abafana abanye abaculi bakhe wakombona nje uJumbo ehamba nenqwaba yabantu uhamba nabantu ababili noma abathathu uyabona because is a culture of the gospel does not relate to culture kaMaskand kodwa sengikushoyo ke uMaskand awubhekeleleke the most abantu bami laba zingane zami lezi cela sibhekeleleke kakhulu ngoba they are employed at the same time they are also employees. They employ the young talent of this country, the young talent of this province. Ngiyacela ngani zakwethu ngiyacela ukuthi ke nikusukumele le nto leyo lokho kwenziwa inkatha Freedom Party lokho kwenziwa umphemba lokho kwenziwa iqembu lenkatha as a whole lokuqasha abantu kanje phinde futhi balalele babe nodlebe lokulalela kubuholi lobo funa wazi inselelo libhekene nayo uDuma ke ukuthi akudlalwa la hey simi ngomlenze owodwa isifundazwe Duma funa ukwazi lokho kunzima you are got the biggest challenge inkatha is here funa ukwazi lokho akudlalwa manje yabo and they're doing wonderful ngapha nenothi nokimali niqala ninokuyiphathela inhlelo abasakazi belamba benje angisayibali mina uNkulunkulu bangisaphatha inhlelo kulwami sengomongameli mina mangifikile ngiyabingelela nje yabo angikwazi lokuthi mina you ready for bani cha ngisakwenza lokho yabo kodwa manje bonke ke labo ready for bani ontshatha awushembe uNkulunkulu abontshatha bakithi wathali tjatha khotho bakithi ngicela one voucher nje espa lento ekuthiwa wa massage abakithi ayithumelele ukhathithi ayithola ispa massage shembe ijulukile ingane yabantu ijulukile ingane kaMadumbisa bakithi yajuluka ingane kaMadumbisa egoli bakithi shembe ngisibone sehla ngabe bengiqala ukubona isithuthu engathi yidowe sehla la mina ukhathithi afanele ahamba olokhusha ahambe ayolungisa isimo sokuthi bammassage ngiyabacelela ukuthi bayiqhubeke bayiphathe izinhlelo lento enithi niyayenza iwrong laleli billion ethulethe kule province nanka njengamanje amalokhunjana ama toll gate sihamba mahala khona sihamba mahala kule toll gate awu2 lapha so disuka njalo cela uyiphenye le nto yeDuma uwenze isiqiniseko sokuthi uphuma iqiniso kuyilona lona ukuthi cha baba kwethu akulokwazi ukuba kanje never ukuthi ungathathwa nje le mali ekuthiwa isizongena kuthiwa hiyo lebenihamba ngayo mahala sokuthi ibillionen amabillionen angaka 800 million ebesihehla senyuka ngawo labo 2 sehla nyawa no singamane sikhokhe bakwethu kunokuthi ngathathwa imali ekuthiwe ingene kula toll gate manje nganaqamba lawo manga fana nathi ukuthi kube nigaxele nginigaxelisa ke in advance never funa nikwazi lokho 2